Pa nemam 5 imena, kako će? Onda bi se zvala bombonjera. Ja sam Karmela Vukovcolić i ovdje sam da vidim tko je pametniji, umjetna inteligencija ili ja. Drugi zadatak. Otvarate vlastiti restoran tradicionalne kuhinje u kontinentalnoj Hrvatskoj i došlo je vrijeme za odabir naziva restorana te popratnog slogana. Osmislite 5 kreativnih ideja s ciljem da vas diferenciraju na već zasićenom gastrotržištu. Moj restoran bi se mogao zvati Dolce Vita ili Ćao Karmela po mojim blogovima, a recimo bilo bi gdje hrana postaje uspomena. To bi bio moj slogan recimo. Ili gdje stvaramo divne uspomene uz hranu. Koliko ih treba? 5? Treba ih 5. Pa nemam 5 imena. Bombonjera, pa onda gdje je svaki trenutak, ne znam, slatkiš. Ili onda može biti recimo, ne znam, restoran tradicionalne hrane može se zvati Moja kužina ili Moja kuhinja. Pa onda može se zvati Bakina kuhinja, tak nešto. I svi slogani bi sigurno bili na taj neki osjećaj doma koji imate u tom ambijentu. Ajmo sada vidjeti hoće li AI biti bliži. Ajmo, da vidimo šta će on reći. Molim te, aj viš kak sam dobra, molim te 5 imena i slogana restorana i slogane za svaki. Idemo, mjeri. Da vidimo. Zlatni klas. Slogan okusi domaće tradicije na svakom tanjuru. Kod starog hrasta. Ne znam šta mi to hoće reći. Mjesto gdje tradicija živi kroz svaki zalogaj. Bakina pečnica, toplina doma, mirisi djetinjstva. To nas je prisluškivao malo. Ravni breg, najbolje iz srca kontinenta. Kak ravni breg. Kak ravni breg, umjetna inteligencija. Stari mlin, tradicionalni recepti, nezaboravni okusi. Pa mislim da ne bi ja ni jedan da mi se zove tak. Nema ipak tog nekog Bakina pečnica, to me malo uče na restoranu kojem nema air conditiona. Pa tak, ne znam. Pa nekako mislim da čovjek koji otvara restoran bi trebao nekako sebe slušati i ima neku svoju viziju što želi s tim restoranom i kakvu zapravo poruku želi dati i da onda ta umjetna inteligencija možda, ili bismo joj trebali dati više informacija pa da zna u kojem smjeru da ide, da. Mislim da je to odličan alat i da nam stvarno jako dobro služi, ali da moramo ju pametno koristiti. Mislim da ju moramo usmjeravati još uvijek.